Ini mungkin jadi niki mungkin sampun sawetara jam 1. Intane kan dimangkin dia serang foto dia kami jadi maintenance kemah ring lagi. Hey, what do you do? Coconut, yong coconut. Enak. Real young coconut for good healthy water. You know? Yes. With money, you can buy a bed, but not a sleep. Cing kita beli kasur, tapi nak lain mau lesin. This is canang for fry sembahyang. Agak kempes sedikit. Bahannya belek-belek gitu. Halo, sekarang kita berada di Songan nih. Udah sampai. Tadi hampir ditangkap. Saya mengerikan. This is kriuk-kriuk, goreng-goreng. Nanak muletop. This is the mujair fish mujair. Like kosong deh. Cuk. Oh, it's very cool, boys. Yes, cool. It's good for we are doing like. I think it's so beautiful, nice view like a mountain. Yes, you know? Yeah. You can see the mountain is beautiful. Nuhun kan tidak aduh. Ini tuh main jani nih. Wih, masih aku. Nyos. Bar. Ini saudaranya bisa menyala ini, kurang digesek aja dikit. Cuma dia tidak mau menyala, itu. Panas sekali. Terlalu panas di sini. Halo guys, selamat pagi. Raja Ngungi. Welcome to Pinggan sunrise yang sangat indah. Mar, iya lah Mar. Sana? Ya. Tapi bohong. Senang lu mau. Belak. This is Godo. Lokal food Bali. Jos, mantap. Mantap. Mari ke sini. Buang apa dong, Man? Dingin tapi enak. So nice. Mangke jalan Man. Pinggan suk semua.
tiga mantap sekali ini. Perutnya sudah long. Mantap, nikmat. Yos. Ini mau mandi, sebenarnya saya muatannya ini bawang, tomat, tapi karena bukannya duduk jadinya basah, angkut-angkut orang-orang kayak gini sekarang. Trip. Mandi. Oke, stop lang. Take a bed. Cik. Look at that. This is a Balinese traditional car. Namanya mobil palungan. So hot and relax in this place. You can come in Negara Healing Bali. Selak. Terima kasih kepada saudara Gedut Widiana Putra dari Songan karena sudah menyambut kita dengan baik. Terima kasih, Suksuma, thank you. Semoga bisa bertemu di lain waktu. See you next trip. Ohoi.